9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el marco de los fundamentos legales siguientes, artículo 57, derecho a la cultura, 58, identidad cultural, 66, protección a grupos étnicos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad lingüística Popomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala presenta Sukil kuslisa utak paru inali pokomchi mola. Pero sukil kaikush rum nok yonak na kaya emchina khikta kawe chirih rukejil ayu il tinamit chirujunsut huachakal. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Sukuslista kawe wastaknuchak ahmayab mareta ahmayab. Chihuachik wili naka orik isnok chirih hawili kiro ejil ayuil tinamit chirjunsut huachakal. Re wili tikik salok chipam imolap re irumolatil unsutil huachakal, Organización de las Naciones Unidas. Tikik salok chipam iha 1982 chirih take rikolge kik take tinamit re maeta yeo ab lo elikikulo. Cercap take re huach ayuil tinamit. Yunaka kre akwala chike nakayen chinaprik chiret nok embanarik onyarik irloil ibeleje rube ipo agosto raglal ha chiri ejil ayuil tinamit chirkonsut huachakal bulik kret rum nok china huachakal bulik ho mil chitsubal kacharel re ayuil tinamit erere maeta enyarik kahaurik ekiloil pankokun chitinamital Chihuachi Jome Willy, Nan Orik Chirij, Erloel Laja, en Jacogrestal, Palchuncheli Ab, Achir Sachik, Achir Kulik Takeras Baleja, Hatak Wastak Nuchak, Ayun Jacogrestal, Hawilik Ratopil, Kacharik, Rieke Laja, Chimashtaha, Mashta Kacharik, Rumagre, Ruijok, Omare, Wilik Raspalha, Panaguat Ispal, Panayol o Panatinamit. Kakoleh takri irasbale kaha narponing ikih chinarchikik takeha chiharik chik na kakacharikwi khere takwas taknuchak ikih wili stimaksin rimar ratotil pero ejil ayuil tinamit chirjunsut huachakal en kaore pankaslan korik Día Internacional de los Pueblos Indígenas ver kuhbale katinamital pashil rajawil taap rehama de Constitución Política de la República de Guatemala, el Orca Chipam y Chop. Muklajros A, Kuluk Chiris Huari, artículo 57, derecho a la cultura. Ejewa Chipam, Huajib Rukakal Chop, Re Rajawil Takap, protección a grupos étnicos. Tanlikwachna, Yajabesil, Re Katinamital Pashil, Rukolji Krij Take Chuncheli Kawi Kawarik, Hok Ahmayab. Chunchel ayuil tinamital, wilik parjonsut y katinamital, pashil Guatemala, Kerkap y Mayab, Kerkap Achinca, Kerkap y Garifuna, Takeah Kashlan Winak on Ladino. Farman y Igwili, Nakayengo Chinapjik, Hawili Kultaab, Hispanarik Chirij y Tukilal, Kikuluk Take ayuil tinamit, Orarikre, Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Ayupan katinamital pashil Guatemala, Spanarik selok ikul orik ikul takabwili, re chinariarik sirlo il take ayuil tinamit parjunsut dinamital pashil. En kakolegri kawi kawarik, rumagre naka orik ichirik take re wach kakuluk hok ayuil tinamital pan rioul y tinamit pashil. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas y a atribuir nombres a sus comunidades,
lugares y personas, así como mantenerlos. Chilhuachiro ejil ayuil tinamit chilconsut huachakal, nakayen chinabjik pohok, ahaulik orkay kultakap, chirij, ikawi, ekul bano, eskulojik na, ayupan katinamital pashi. De chirij kanimanik, on de ilwik acharik in orarikre. Chipami komeh wili nan orik chirij take inimanik mayap, re mayihanik in banarik pan kayuul pokomchi. Wastak nucha, si wachi ik wili ejil ayuil tinamit chirjunsut wachakal, akwalwat chinakayen chinapjik, chikamaj in banarik take mayihanik pan katinamital pokomchi. Wilik napech in kapejik chire take rehwat mayihanik in banarik kum take mambes, tutbes, in kapejik shahe maolehik talakbanok, de wili kikanam, kanoke kamam kati rechina katikimrok, ona katikimna. Rumah re wastak nucha nan orik chiri erloqili mayihenik in banarik. Herkap nok in katarik ilo lakpom, in katarik ikantela, in katarik takere re wach kamambal in koharik re kat on utubenik wastak yukishkap. In banarik chiri ertioshek re kakacharik, chiri hitik muun, chiri pakanik chikopak, pakanik take wach katik, hewo chiri tikishim. Kere wasak nucha, akwala chireho kokak mayap, nakayen chinapjiki wili, rumnok kum panarik o kundakarik isahchik, en orarik chiwar, onchi maatop talak panok, in panarik, nok en pan genok ikat. Rumagre, kerkapa, ejil iwashaki bat, en panarik genach, imayikinik, chirij, irloqil ikacharik, ertihikik, igenach chiha pancholqih mayap. Retake kamalpe, on takeak ik ingik am kape sirpanarik mayihinik wili re china kapanam genachik oskal ik nakakamanem wach ikakacharik re tioshek re kakao tioshek re yuqishkap chiharik in kapan chiwach akal hewochik in loqik on yarik loqil iwaye genachpo shaho ik wili kre chipam iaklampal ik mayap dere entikik Parkushik, Irupohol y Marzo, re Ahlambal Ikia juntar palau. Re Willy, Chikamaj, en Pajalhik, re Cajao, Chirij, Kakacharik, Iskanimaj Chikwat, Janaj Chihab. En Kakogre tal, Chire Guayep, Tiospal de Cajao, Chirij, Kakolagre, Kakacharik, Janajab, Nakatioshembre, Ehaulik, Nakakulum, Chihuachik, Akhab. Hoop Ik Chihuayep, re Pajalhik, kuibal kama kre kase kacha re yuk iskap rum nok sharere wat iti in kaban chikawat in kaban de katutakal kagre was taknucha re imayihenik ma isintar lo el kikanam ke take kamam katit rum akre kamana takwat rupukik rupiral rupukik on rumana khikwat pangkakacharik hok akmayap hok akun hok ispun hok tupesa habes akwala chireguli narponik chinach chimanach Ihewochik wili kakuluk chirij ikapano ka oroh wili masyatan kan rumshin ka kapanam inkan chipam rahawil taab re ama re Constitución Política de la República de Guatemala el orchipam wakib rukahkalko re rahawil taab artículo 66 re Constitución Política de la República de Guatemala rukoljikrij take suhbal ayuil tiramit protección a grupos étnicos. Chipama gerer orque chire ama tanlik wasna rukolokik rik take hawilik rehere was nimanik wilike hok dinamital mayap. Re kanimanik hok mayap. Re wili kikanam kanoke take kamam katit. Rumakre ahwala china kamanam was rupukik rupanarik wi chipam. Masatana kelom rumnok re nimanik wili naktir salokik re take kamam katit. En kikoh in nimanik wili mayihenik re rutioshik kacharik re pakajik chirij kitik kimuun chirij kipat kiap chirij take kakongis on hojunchi mayihenik irwi sharela yonak in banarik shahojunchi krumnok take akashlang winak take shikulik saloh ajuntar palau iskolik nak kisatwa kanimanik re kamayihenik in banarik chiwatake hukunchi tinamit yona nan orom kisinok
chi kamaj take jujun chirponil inkojarik herkap ruk uhtsup on cantela o ishmak en orarik re wilik ruponili kak wilik ruponili an wilik ek wilik sak wilik rash homik wilik rash jujun chirponil wilik rehtalil chipam ikawi hokaj mayab herkap ikak rehtalil lok relbal ik rehtalil kakitel rehtalil nok insaek maje ek rehtalil iekom rehtalil rismali kana makakapaj chi maatopta ruponili ek wilik ruloel chipam ikawi hokaj mayab ruponili sak ishmak on sak cantela wilik rah orom herkap rehtalil kapakil rehtalil sut rehtalil teu rean rehtalil kacharik rehtalil anil rehtalil ha herkap irash rehtalil chek aham on kahun sutil herkabo i rashkumik on shuyon nikwachin ka ore rehtalil tasha rumah re takewili ruponil wilik ruwi pangkawi hokaj mayab ru ikamayhenik parpehel ernimkhik wajkanimanik herkap chik take chipam i mayhenik enkojarik take rewach kamambal wilik mirra wilik kuilko wilik take ipom cantela wilik imayin orarik reho puro wilik chaj wilik chik rewach kamambal herkap en ore take rewach ponil usup kak an bash sak ek re inkojarik chipam junchi pahkalinik reyo peskap ngako gorestal chire imayegenik en banarik chi takha nah takyu pantak patata on was tak sakre sa chi kerpan chine kan take ikakat on kamayegenik mashatakana ya rum no junchi ab wilik rehtalil wilik rahagurik wilik rukowil rikam chaloke junchi ab ikenachik parmane ikina opal take kamam kati junchi ab wilik red wilik kamak na namwi apahkan mashtana apahkanik chikere junchi ab wilik rasil wilik rukowil saka ortanak herkap chishim pantinamit chibat herkap arpang inich panrio ulchicho hewo chi pari ulmunchu pantinamit tamhun wilik wo takay ab manariki naktir be bayhenik herkap wo arpulha chikoy wilik take imayihimbal impanwi take kat on mayihenik here wastaknocha regulik ship shin or chirih irloqil kamayihenik chiwat Ejil ayuil tinamit chirjonsut huachacal. Chiquita que ayuil tinamit, ejewo tinamit mayap, on mayap tinamit, campanqui capebal, wilik, rukolophe grih take che aham. Rukolophe grih take loklaha, raspaliha, rum nok acharik take. Tere en caja orom tagawe wastak nucha, pan runimal wech, ejil ayuil tinamit chirjonsut huachacal, en caechina tagawe. Chikakole takrih iraspaliha raspal takeni maknimha ije wohok take chek aham mashatane kayoklom chek aham rum no kreke wilik woki kacharik herkab ehok o herkab ihatak ma atota nenki o nenki chay o nenki yok wachate kere wonki kul take chek aham panki iski kapeu take kamam katit ernimal wach na ohbal Lelo lakche acharel wohok rum nokrere irah wo kacharik ye ol kacharik kere wastak nucha siwache wili pan runimal wach ejil ayuil tinamit in kayet takawe sinapkek wili masachik pangatush ka ortanak ke take kohun chiko akun kokisun sinim chikisin kayet tak erloqil che kaham rum nok bere wilik pan kachapebal ehok tinamit akmaya chike chiktokom tinamit chunchel inkisatwat inkiyoklom take chinimak takya ahag wilik wiche inkikotlom wat lokla katu takal tere ma isin tarnimal mah manarikre ilokla kayu iska tere wastaknucha kayeta lokil lokla che kaham. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Pantak ompal nimak ompal ahwal wachinakoj kikolum nakoj orem panka orbal. Chirih rukutjik ika orbal ho
Ajpokomchi tanlik wachkanar kutjik puljik y jarwapal que taque y castacha maja taquichol ejerequichol chikr kutjik que itzi pan kakorbal. Kayer lo il kanimanik. Re taque ayu il tinamit wiliki kulum. Si rukularik si unchel iral panki korbal si mastak etwachil. Re wili inkan rubehel pan ruwak lakso. Re tak agnik re molamak il tinamit sirir kikulum ayu il tinamit. El tema de la identidad y derecho de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala, que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común. Dejo que shock a jugar guachinen kakole y kawi es kawarik, kakoje kapot, kakoje ku, bakoke shock koporok pan kakorbal. Rumchi wilik kakulu. Dejo hakmaya akwal wachi na kakolem ris basbal kaha. Ruqejil ayu'il tinamit chirukusut huachakal. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.